Metisania miti. Yeah, ayadmo. Ayadum. Adumarako na mame. Metisania miti. Oh. Ayadmo. Yes. Ayadmo. Ayadum. Adumarapa na mame. Metisania miti. Adumarapa tinyatisania. Era dia yenso. Yes Lord. Wamadi pachi ati yesu biemo. Eyadum. Eyadumo. Adumarapa na mami. Metisania miti. Eyadumo adum. Adum bia menya. Adum na mitiasia. Emuna mekinga mewo. Emuna miye majinina. Eyadumo adum. Adum bia menyo. Adum na mitiasia. Emuna mekinga mewo. Emuna miye majinina. No pay. Adum bi wo Jesus. Adum wo Jesus. Emuna mesana. Adum bi wo Jesus oh. Abinanu na mesaka. Adum na metiasio. Emuna mekeka mewo. Emuna miye madinina. Anopebuna nyamiasi mame. Yes. Apasa oh. Una nyamiasi mame. Apasa oh akasa. Nesimuna nyamiasi mamia. Apasa oh. Una nyamiasi mamio. Apasa oh. Nesimuna nyamiasi mamia. Apasa oh. Una nyamiasi oh. Apasa oh. Una nyamiasi mamia. Apasa oh. Una nyamiasi mamio. Una nyamiasi mamia. Apasa oh. Una nyamiasi mamio. Mesimuna nyamiasi mamia. Apasa oh. Una nyamiasi mamio. Osina ni miye owa. Yes. Uji wa modi amami. Ina ni mi Jesus. Udi uboja tomi. Ina ni miye owe. Udi wa modi amadi na mami o. Ina ni mi Jesus. Udi uboja tomi. Ina ni miye owa eradi. Udi wa modi amami. Sister biye ina ni mi Jesus. Udi uboja tomi. Eyi odo. Ada yasa. Udi uda nuna ajimi. Eyi odo. Ada yasa. Jesus. Uda mi gosi. Mama yasa ponyum bako. Mama yasa ponyum bako. Yami sami fate. Yes. That radia mami si. Eti me mpa bani say. Yes Lord. Akwansi wura. Jesus. Onyamisha. Eti umi mapo. That family from so chame. What Yes is Lord. Area si aminami. And I'm
mani da so ni wo Yehovah na shamede wate wa ni so asusumu oh anapai wa mu ko mu riwe bibiara sunyami ye wa kwa insani sa bibiara sunyami ye kra bibiara sunyami ye ya to say sekanya ratia akamini asufobia asami sama miria aba mi uba yes lord wajije mi tata dobie manu afami ofisu mi na su abaya mi odisi wati sekanya radia akamini asufobia asami sama miria yo aba mi uba let us one if I should move let us one yes dobie manu afami ofisu mi na su abaya mi odisi latest one say me kwanna nyina yes me di baya nyumuso oh amama kai ya radia ya mi atwani alive of me kwada nyine me di baya nyumuso ati eradie wasi danio arado wasidagre me kwada nyina me di baya nyumuso awo amama kai yes ya radia ya mi bado shada me kwada nyine me di baya nyumuso eradie wasi danio chese ye kwam dimia Oma mediani diye Eyo na wachi me Hey, yana mi firam to manu Abi, ya mi si anu Ama mi to me fly no Abrabo imuno yes Eyo na wachi me Enti mi kwa nanyina Me di baya nyumutuo Amama kai yes yes lord yes wasi dadio media mi kwana nyina arade me de baya nyomoto kwana nyina be ato mama kai yes yes ya arade ya mi o me kwana nyina me de baya nyomoto ya kwana nyina be ato arade wasi dadio sister bi nyakopo worship Oshano from free adumu enko adumu ye jam akọ social media handles afa so wo telephone number in case obi be so ofre no invite you for programs ne ade ade a fatu dwama minimati efo nyina no pay mpacho social media handles no sister Abi Music Facebook Instagram our TikTok sister Abi Music official bekona enwuma metutu nyina ne videos ne audios bibia Google kama okay iti adofo follow me o so be here me for program my number is 054 76 47 391 054 76 47 391 no sister be a number no bomodi ha se anwum yi na anwum no so platform ahodo be so edda baby Amazon YouTube Apple Music Audio Mac Boomplay edda baby da Snapchat nyina baby ebusia yenko na yenfollow sister bi e social media handles ni nyina so na latest song no dia badwa no so bomodi nya se obenya bi etie sanse anwum ya anwum etufo ehyen kran obetimi so dia bompa ye na bomodi anso se TikTok no so follow na wakopenyu na afi odi aye video kakra dia ma ye ne so wa post dia to social media handles ni nyina sister bi ya da sia no